ka AICS haki lai teligi jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip khambnya wanmi haki institute jongi lane pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar kibat tip top na pedenggi news pa teligi shnong ha barok kawai geri India kibak sarkar pedeng kalabu ban penlong ya ka program ka bakerpang kalatip kum ka special gram sabha meeting lane ka special village council meeting na ka ban panchai pajba halor ki lat jingrap ki bawan naga sarkar ki bakentup de ya ka kom ban apply ban pentrikam bat kumno ban pentelun yeki kawai ne pedenggi news pa teligi shnong ki bela syajet ban penlong ye ketika program ka bakerpang kadai Haribhoi district ya ka belatip kum ka shnong tang ka bahap apo ka jirang block ha jirang constituency kumban syukdo bahajala Meghalaya ki don tang ar teligi shnong ki bela syajet ban yo ye ketika program ka bakerpang henin gesngi da ka jingwan poi jong ginong tre sarkar na kitna trikam baper la yo ban panchai sepang ka jingkong san jong ka village council lane ki dorbar shnong na kementa ki kampen roy hapo kishnong ki thau nang ta ka jingdon jong ka village level development plan lane ka VLDP kadai ka bakong san bha namar kadai ka thong trekam lane ka jingdawa jong ki pajba nong shong shnong ki jingdon kam ha ka liang ka roy ka par kishnong ban nang penpu penpheng bat pensyong kun yang nek program laidon langru uba sostano sotun ubdeu MLA ka jirang constituency ubalong ha ka juga por chief whip jong ka sarkar jilla haga jingdon langru jong Dr. P Hajong beri video ga jirang CNRD block rengkat kinong tray nagne ka block nang ta ki sordar shnong ki chairman bat secretary ka VEC ki riurang ba lembat ki pajba shnong kum ga jingprom ye ki arngot ki riu temen ki bala no bha karta ki badan ha ka shnong la penlong ru ye ki jingpen ku burom ye ki riu temen rengkat ki jing ai sung bha ye ki kini ki riu temen ki kenthop ye pe belief rempe bat kami ye melda nongrom ya ka bala penbut ru bat ka jing thung ding ka jing spell ya ka jing smai ban long ki berle khoj bat ki we ki jing pensa jing kan mau ban habang ayos ngo ya ka jing pensngo ba de ka jing kren na ki senior citizen la banong la ne ya kita ki nong shok nong ki bala tiplut ya ka jing long jo ne ka shnong I babiles rempe nang ta ikong melda nong room na kaliang junga ngaya sakhi lang batpi bat ngakubur lang batpi ba kasnong gojong pi kadai kasnong kaba kamana kahap na beneng namar balay nga kumta namar ba nakaliang jongi baro kung kinong mikmat ki obses u video nang ta ki obses baro kidon ya kebenca kaba kinpek kinkmi na kebenca kumno ban warra ya ka roy kapal na ban pentelo ni kikam ngasoban ay ka jingero ngatay pinasakilang bat nga ban ay ka jingero ya ka office jong video ubala tre sitom bat ubala le sitom na kebenca jong pi kamana ka bangaong yepi kabahap na bneng
namar ba pidei kata ka Shnong kabakar pangtam artali na Meghalaya pidei ka Shnong kaba mapi pila sajit bala itu epi nado na central government but iron kumba news patam habaro kowe kari India but lingba kenika programs kaba niyo banyak dolang mentah kenika sini ki schemes kiba fair kiba nakalang ka office jong video iron ya ke MGNRG iron ya ke PMAYG iron ya ke National Social Assistance Program kade kabayarap na kabenca ki tuki rangba la ni kilongkume kibala yaw karta old age pension kabangitip nangta nakamta kilongkume kibala duno ayaw kurim jongki but ngiron ruya ka rusa kadaka gram panchayat kabayaday bat kanaka program kabamanta gasngi ya housing scheme SRWP ngidon bat kumba piong lingba ka SRWP habiday bat ka dobahol nakaliang jonga nagamakla ngasay mentaw snem lanala snem kin ngampat ken mau tama kaladon hakal list ba mapipil sayo ka dobahol di ngasngoro ban penpau ya kajing songu yo play nong bu nong tau ubala saindo re kaneka Shnong gojongpi hakaba ka sarkar jong kari India kabai kajungi bat ka sarkar jong jilla kajungi kila itu epi kum ka model village hakaba ki projects ki paper pila banyo bat ngakentu epi nadu inong ilam Shnong kiri upakmat jong kaneka Shnong hakane ka projects ka programs ka bamangi ngamiton menta laila epi kum kinong Shnong bapin frame lani pinchna ya kita ki projects ki paper hakaba kalat kalente kan solong na kabenta jong pi bapin yo ya ki jingarap habang apek saudong saukun jong kaneka area ka landscape jong kaneka area badi ka jingdon jong ki ding badi ki jingtung ki marep ki paper kalong ka beitenat bad kadai ka lat kalenti ka ba ngasgo ban penpawi pi hapen sim ya kaneka kabu pilayolat lingba kaneka program but ai ba ka jitli nakilang jong pi kum ginong Shnong ka ka ba pi kwa ban bu ki proposals ki ba paper ki ba yadai ki ba long relate bat ka jingman jong kaneka Shnong laila tepi ba pinchna ba pinwara kenang ba ka sarkar kabadon ya kata katong nagamansa ban kintiu ya ka ri India hi borokaway ban kintiu ya baro Shnong kibadon ha ka ri India ka bayay kajongi ngidon bok bagidon hakini ka sarkar ka balam kmat daw Sri Narendra Modi ji bat ka sarkar ha ka jila kajongi ka balam kmat daw Sir Conrad ki sangma kibadon ya ka jingai na ka bansaban kintiu ya ka dong ka time bat kibai ya ka ta ka jinglong ka jingman wat ha ki Shnong ki ba hakin dong tam labanong ka jirang konferensi kade ka konferensi ka pasabi na do kata bat lingba ka jirap jong ka sarkar MDA 1 na do snam aja katpra hadu kini kilip mat ngili baka konferensi ke jungi kalanang kiu state habaro kibenta rawi om daga village level development plan tekun kata kadi sati lese kanlong ka burom ma ya ka blok ke jungi
ya ke blok ini nomor batu maong besar hapo meklea tang arteli kisnong ki bahasa yet ban kondong ye kini ki special program like what that sir only 2 villages have been selected to have this opportunity to conduct the special Gram Sabha meeting. So it is indeed a great opportunity. It is a blessing for the people of Umtang village and in particular and the Jiram block in general. Tinga karpadi kong presiden jong ka VO jong inang ni ka sno lang VO in slum ya ka ang baisnong ha ka jing don lang jong sar badan burom yang mele badan burom jongi tekan long ka burom bat ka long ka jing dan burom ka jing sanam ya kasnong ya ka blok ban ngala banong wadia ka state mekaleharo namar ka special Gram Sabha program keditan arteli ki blok kami punya. Kajing benrap ha urang ba wani ha u longpa jong kane kasnong bala ai kajing keren mane hakma. Bat nga ai kulero ya baro ki ba wan poi ha kane ka jaka ba kane ka por bat kunju ro na ki department ki ba fa. Nga ai kulero ya pi la ai ban talem yengi kilong kuni ban siam ya kane ka kabuk siar ban yang ban persyang ban penlong kita kiriu khmat ban yang syakmat tek na kaliang jungi kilong kuni namar ngilong kita kilong kuni kiba sim khia ya kalong yin kalong sem ya karoi kapar hakasnong kathau ka jongi niyo ba Sibun ni don kam ye ki tung kajing ban rap ya iri rung ba mane bawan yang hagane jaka namar ba ila keren bat ba ila ong bagi la yo kajing ban toy na ka sokar tang ka PMAY bat kata ka skim ka bachis pasni bat ka JJM bat ka light tang kita kibanya layo kibatam nang ta nimdon pira ihi dala kijong kikmat bangim don bat nilong ru kum kita kasnong kaba dang sadin bat kalong ru kasnong kaba duk kabom don piu dala kijong kikmat kijong pi bang kum kasnong kaba dang bi thamai idon kam shibun kijing don kam haposnong kandi kajing karpat kajonga nakaliang jonga kalong ba nakaliang jong pi ki officer ba pin sngew sun ya kane kasnong kathau kajongi ba pin sim khialam ya kane kajing karpat kajongi ba pin pet ba pin khni lam ba pin yarap lam nakabanta kasnong kathau kajongi kane kajing karpat kajonga kalong bakan ni kermen skyam bakan urlong long ka sinong ka betuk ka kata na sinong baro di badan hato ka ten rihoy je ka untang bala ong je ka untang ka sinong untang di badan kam na ka ketam nadu mabu hayin untuk batang sem jur ba ong ini non jewe kewe nadu ka ketam na cha gani ka Ketika kasinong ka betuk do kata-kata kasinong ka ba baro-baro ki yailat dengan ai kuble pi ka kena ka forum ba video bal pandai ka kena ka program ha ba la ru ba panwan ya jom ini ke woi sekoi banwan ni banu yo ya ba ka forum ka bang man dong ru iwan bante di luk sisuk di bedon ko kan ikman ya hago ka par na ik blero kini ki officer jong ka lo baro mat we tuntam di sordar di bayasan rawang ko kan ka ajinwan makane ka meeting mana ngalong tau tumen badang sipun di jenduna di jendia balai kumangalaong balai bani ong ka umtang pinenu mentap di dengan tip ka umtang ketika sinong ka baduk ka babadan kam
dah universit. Nanduk bacong set jaru, ni jaru ke babang ha, mentah dah kita kesian gunung bagainya datang kolong bos. Pang maju kata-kata, ke basung si hanya ke bah jiwan hanya mengin lapan pengkek nama jiwan hanya kolong ngalaban ong kumba nganwan try nganwan kendit baru kita berkat bahwa kejiwan try jisu kolong ha Jerusalem deha Bethlehem wakari dia kata kabar masih tenat dia sinong kabar duk kabar kerja kabar pendekam bahkan di ke nasional tenat lambat ini ke program kabar di la aing ni kena por ni yang sembah dah jinsong bujit ainu yang beli nama kena bawa ke panru lamba ke sini apa lagi yang beli dia sinong kabar tim kita dia sinong kepada sibet kabar sisa kekesan juga kalau dalam makan Islam dia nama apa kalau ke sinong ke beduk ke bekerja ke beliau di beduna dan laban poisa eru di aimu ya MLA balawan asen aku tujuh di aku beli itu tang mai di bala pek akan ke sinong ke joni di ba buan ban pek itu kok mula di mai di ngasngau aku beli ke pangki entam ya di bedo ba na penting kita ada program yang joni ada juga dari bat kebentar kebang aku aban ong ada nak por lambah kehidup kerja kerja jemi mungkin jadi pau enggak dan jongki dalam nangkong kumangalong ay kublay itu ya baru di bawah kamtam ya kini officer but ya di radar di grup yang diseng isnong utau di balapan kaya nado ingin na nanti nasional bermusau mungkin share bat dalam bat ni ay kublay ya baru di dalam hangnya di nama kasinong kabadang sibit nilak banong kumba usodar jongi dia mengau tahu usodar nongkong bayo sinot baad dia ini ngadai upah pamitai di ong mai mengapa dia ong pamitai inti pamitai yang aku beli bahkan ni kerja pakai lagi jong beli kalau ubah nanti nak ada kata-kata hangnya piu i bandar kena ke sini rau nang apa kita kini ke sekolah kawan apa yang ketika gimana kawan apa yang izin kerku ketika dia kata pada ublay pak nanti nama yang lamba kapalang nakok se kapalan ai lamba gabang ini ke sekolah ini sampai gitu di kabang kepala ai ya hele kalian yang sekarang dia mereka orang ini PMAY kawai kita pada yoi hari ini di sini dan belajar yang tak kawai ke JM ke sependap di situ orang sakalat entah sakalat kalau yoi tambah kalat itu yang entah mana umbala tunen membuat pembangkit kalat kita mungkin tidak mereka dia ketaruh nilai ya kan ada juga poru ada jenis dari bahkan ke skim ke basis pak sini bahwa orang ini ke skim dekat ke nilai yo naga surga tanah kau presiden itu Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai